Boleh cung thongpang update pakate le sesu ko bunto thanta Iran le US kong ahin atu ko bun chimi hi Donald Trump ni rarin apek ngak adok ngak si tia tu ni chun baka achim tu ni rarin ke pek ni adok ngak chang tia ti chu te chung Facebook a news in ko bun tia ko natin live in kapate kamun chimta tu zan an ma le Iran le sia sia swimlam zan swimlam pariat than chung ahin zan 8 p.m. a phan than a Iran ni natlak nak dai nak ser nak kong ka chimmi le nak akatu alo achun kha thate bun ngai lo tu zan 8 p.m. Swimlam priat than a Iran lein thong akathan lo I daina kong thong akathan lo a chun atuwan in gepek ni adong nak stang I Swimlam peli chung bak a ati Iran ram chung I za thalam vial te ka so di chi chek lai me an van nak vial te ka so di chi chek lai tia tu ni chun baka kan Donald Trump ni warning apek nak adok na si chu cha chun Donald Trump ni tu hi warning apek nak adok na sang chu cha chun tu hi kan ma US le chu nazi pakwa sang pakwa tling deng chang 9 p.m. tling deng chang tu hi Iran le di zeda chim chim lo kong kha tu hi a je thong pang han ri lo a chun an chim ding khasi ko I je thong pang han ri lo cha tu hi atu ko bun chim leo kar a hin Iran le ni pakhat bia ara mi Donald Trump sina an chim mi lo a chun swimelam pli chung baka tlanglong akal nak za thakal nak vial te le me vial te ka so di chi chek la tia Donald Trump ni hin achim te chu update to kan du na chim ding tam tuk lo chun Iran ralboy ngan tatak ni minung penhi kha nihin baka hin kan tha than ha anti atu rally le Iran rakap tampi anomi vale chung tingbo pi rally timbo akal dak azokhen tu Iran ralboy ngan tatak ni penhi kan tha tia Donald Trump ni chimchi to long chu se lo tu hi Iran ni hin Israel sia anma ara aram le pol khi tu hi akat khua man ha hi ka mi hi zetinda siam na nak le ve pol ha he the kho ti mi kha an zo la ngam tiga Ukraine tamatra Zelensky ni Russia ni Iran hi Israel kanak dinga Israel I nuclear le ne an to nak asia phum siam nan tampi an chenak vialte kha ve Israel siam nak an ser nak hun vialte le nuclear ko kan serti te pol na kha vialte kha Russia ni Iran apege tia US zong ni achimi Israel zong ni anchim atu hi Russian hin abom ngai ngai na tia vali chung ni an ro mi ase cha chun
Russia ni hin atu hi thite in abom leng man ha ti se rocket an han mi hi Russia le taluk ni tampi an bom lai ti an zum chun Israel an kami sia adang kuwi an kami sia katra ramha US Assembly sia rakap na siam nam an sinak vialte direct in tu Iran ni athei kho mi hi a big in Russia ni bom lai ti ati chu cha a chun ati US i ramdang secretary semi peti hense timi ral boilian tatak mi pan achimi chu Russian hin abom la ti kan zum cha a atu hi thil je tin da siding si ti tu hi tha tin kan sat kan zo chu ma leo se ti jong khan hin chimi tu te chu tan te mini panga te update ka bun to ko mi se lo niyo si ka chimpalang malai ka chimpalang malai Samhan tin ka Facebook akan bun zolang mang lo space in news ka bun tiel lang mga niftin te news ka arang bikin tiel kho kai zom lai chun a thu sami tading thu pau po chun life in bun chimpa lang mang lai ti mi te kha ka bun chim du mi si sapi ka chim lo mini panga te ka chimi aka ngai tu nan za pi chung kalom tok sin tran chu te chu ko lai update te ka bun to mu thông pang vale chung thông pang hi tam pi an tel Iran ni US van long ma zak chu ka sho e rakap hi zala somre ka tha chang e ti pol ha an tel ni tam to railway na te in ka zum lo cha ka chim du lo midang news an chimi am hanlo mi news an chimi ban to kha ke chu ka chim du lo cha ma pol ha ka chu ka thei di ko na ten ka chim lai lo an huwa khan am han lai lo cha khan ila so la chang so lai tu cha chon ra din bu te news ka chim aka ngai tu aka zo to den za pi chong kalom to sin chane bye bye di ulo so la chang so lai tu cha chon ra din bu te news ka chim aka ngai tu aka zo to den za pi chong